Halo perlo bongi ba ong nga kumno ba ong no baca password myo sure FB yu kumno le kumno bang nyo bang password FB ta le page full ya video ngan pantai lu di pina pastang pakut kumno pinyo bang ke password yang firma ke page full ma nai page steng ber like share subscribe lang page hang ne perlo ngan pen i fi baro ka kisting mah page ne pi like li gilan yang neng PM like li gilan yang neng Kita klik na like ligilan tu neng pinpoint na setting yung fee pekto ka setting privacy teton yang sakaway ka setting apa tanyan bang na setting yung fee te personal itu personal setting password at security pila banyan na password at security te hanya beto change password pila banyan jaga change password Pikuat change password di FB na Insta ro pila ban change na document te satnya FB show change password da pim kan mau password barem te pimar ban change klaim ka password barem na nang mah pian kam password barem te ban yo password barem fila ban I forget password hang ne lapan I kontak number yang video no ba pios to number fila ban select itu nenek no email ida pios email apa email tu te saya confirm tu dengan pan 6 digit code bakat sawan 6 digit code lawan tu yang te pila ban ya copy lang tu ban confirm tu dengan betul di pima page na tu lawan tu I forget password lah I new password pila pan bu ka baman mah na te man bu Rocky awak te pila pan I next na tu confirm tu te kalau lecet tu mah kalau long tu ka password yang pima tak kalau ya tu ka password yang pima katu di tu ka password bang abu mentar Rocky bhawa mah pila pan ya jos lang itu ngati petu pilas tu I try perlu para kum change password bat ka kum no pinyo yang password ban by the clear ro te nang nes kemat tapi kuat tip jing sepang yang ka FB pila ban komen sing amang tu ban chna ita video te lorong taro dia kibam tip ya tu ka step ban nyon ne bam apli chunane ro ngasa batai ha ka we ka video pat na e ban plima ke play chibon te support lang yang akan ban like share subscribe lang mah